10 days special yini le isibambelelo? Isibambelelo umuthi wenza ukuthi umuntu wakho abambelele kuwe kuphela, angabheka abanye abantu. Njengoba lisho negama lakhona isibambelelo. Umuntu wakho noma ngabe bisekaqomile sekajona nomunye umuntu, uyoyeka loyo muntu loyo yakhohlwe lo muntu loyo yabheka wena kuphela, akunaki yakuthanda ukuvukela lo lathando lo labonalo, noma ngabe ubona ukuthi nisathandana kodwa lo lathando luyalisekho. Senimane yasforce izinto. Lo sibambelelo lesiyasibuyisela ispark, siyamenza nomuntu ukuthi abheke wena kuphela. Even if kune competition khona abanye abantu azwana nabo, uyabayeka. That's why sithi isibambelelo. Isibambelelo ke siku 10 days special from nge-20 June to 30 June. Sitholakala nge-200 rand isibambelelo. Limited stock. Mangabe siphelile saphela ungaka order sizosho ukuthi sesiphelile. Mangabe uya order sesikhona sizosho ukuthi sesekhona. Siyasithumela kuzoke indawo ehlukahlukene ezikude nezeduzane. Isibambelelo sisetshenziswa kanjani na? Isibambelelo lesi uma ngabe umuntu wesilisa ucabanga ngaso la, ucabe ngaso la. Ucabe ngaso phakathi la esifubeni sakho bese uyenze usigcobise phakathi. Ushikishe usigcobise phakathi. Bese lokho kunye ukusulela endukweni yakho ngalendlela. Then uhlangana nepartner yakho make social intercourse nayo that protection. After that mase ngicedile kumeter uyenze sure ukuthi mase kaqambalala mase relaxile uqambalala kule side lo oliqabile wena umkhakave ngaleso sandla leso. Umuntu wakho uyokuthanda uyokhohlwa abanye noma ngabe sakaqomile uyomlahle lo muntu lo yamqomile uyothanda wena kuphela uyokunaka kuhloniphe akunikeza uthando aza kubheje nokubheja abambelele uwe kuphela akhohlwa abanye abantu. That's why sithini isibambelelo. Uma ngabe umuntu wesifazane wenza njani? Ngoba umuntu wesifazane ucaba la emathangeni wakho. Let's say this is your vagina. Ucaba la emathangeni next to your vagina, bese ucaba phezulu kwe vagina, bese ucaba phakathi kwamabele, ucabe la ehlombe phambili, ucabe nayo la esandleni. Uhlangana nomuntu wakho make sexual intercourse naye. Lokho kwenza ucaba ngayelanga nelo zohlangana naye ngalo. After sexual intercourse uyenze sure ukuthi uqambalala kule side leli olicabile ngoba uzokucabele phakathi kwamabele la engalweni nalapha umkhava ngathi isandla leso. Angeke aphinda shela abanye abantu umuntu wakho. Uyothanda wena kuphela, uzokubheja kunika imali, akuhloniphe, akuthande, kuvukelo lathando loliyana noma ngabe bese lingeke uthando ku relationship yeni bese enforced. Libuye lathando lokubuye lesa spark, nithandane, kube mnandi kube kuhle ekhaya. Akhohlwa abanye abantu abamakhwapheni abasemaceleni, abambelelo kuwe wedwa. That's why sithi isibambelelo. Limited stock guys. Nikhumbule ukuthi ekike ngana sixazululo. Uzithi benkinga kusho ukuthi sixazululo.